Hagajing la kai Euro Under 21 Championship quarter final happening ke Portugal Persia ikan Netherlands. Aba pai syang nak cing kai ke Netherlands ka baile kai tang ship Ngut nadu ka minit ka ba ar peway hadin ka jing yarot ka du player ujongka kala khor ka nam job hadin ka lala ban pelim salet ya ka Portugal da shigol anot. Badaya ka ni ka shigol jong ka Netherlands layo ban Thep ha ka minit ka ba pra peu sau leng ba upoku ba leng ba ka ni ka jing job ka Netherlands ka layo ban rong sya ka semi final. Agawai par kecing lekai hapren ke England Persia ke Spain. Hagan kecing lekai ke England kalau khor ke nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ya ke Spain dan laila kawai. Baleng bagan kecing job ke England kalau yo ban rong sya ke semi final. Hagajing lekai FIFA Club World Cup hapren ke Mamelodi Persia ke Dortmund. Haba pai sya kecing lekai ke Dortmund kalau khor ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Mamelodi dan sau lalai. Hagajing lekai hapren ke Fluminense Persia ke Ulsan. Hagan kecing lekai ke Fluminense kalau khor ke nam job. Hadin makalala bat limsuk ya ke Ulsan hadu saula ar. Baleng bangan kecing job ke Fluminense kabat ya ke Kerdan ke Bengkong hakamit ya Kane point. Naga Group F bad ke Group F la ban penti kena ya ki tim ki bani orong syakara of 16. Agway pat kecing lekai hapren ke Inter Milan Persia ke Urwa Reds. Haba pai syakana kecing lekai ke Inter Milan kalau khor ke nam job hadin makalala ban pelim ya ka Urwa Reds da ar lakwai. Bad ya ka gol pen job ke Inter Milan kalau yo ban Thep haswa ban kot ke jing lekai. Kata ha ka minit ka bakhandai peu plus R leng bau karboni. Bad ha kan ke jing lekai Martinez ule yo ban Thep shigol naga menta ke Inter Milan. Bad leng ba kan ke nam rem ka Urwa Reds Diamond kabare ke klub na Japan. Kalado ban rong lupa syakara of 16.